Hinden kasngi ka khan ritarik ukala lengkot arhajar arpuwei WMLA kanong po constituency ba Meral Bonds im ulalay ban PYNHAP perdano e kapaham im Interdong Football League bala penyai da kapaham im Sports and Cultural Club bat hakane kasngi penkot ya kane ka tournament layakun ya ka final hapdang kadong lum thuri persha ya kadong mau kapia hakaba ka lum thuri kalala ban penlim ya ka mau kapia da argol asigol Hagani kasngi laya don rengkat uba jedwen lingdo uba deyu rang ba snong jong kapaham sim laya sakhi langru da uba Marcos Martin uba deyu President HNIF Northern Region lambat kipai ba nong snong jong kasnong paham sim Hagani kasngi nakaliang kapaham sim Sports and Cultural Club PYNKUP BUROM ye isamla pilarin Emi Marsing ibala pendep ye kejung pule haga kerdan PhD Sociology Bat PYNKUP BUROM ru ye me it siren lingdo iba judon rengkat bat ai mensem lang nadu basdang ke football tournament tat hadu bala PYNKUP yaka. Orang ada yang berangkat klub SAMALA dan PT Sociology.LA ini buat kedinginan perkembangan masalah SAMALA di klub sebelah berkumpul yang di sana dan biar dibuat ini muslim kemudian yang berlibat semua penting agar kembali di Sumatera. Jadi ini tentang IT sports juga model lagi ini football, lagi basketball, lagi atletik seperti atletik, kemudian di stadion lagi atletik, seperti sebelum jalan IAKA ini, kami tentang model. Bagi sekolah di bersama jalan ini, kami di sini. Orang yang kami lihat ini berkumpul kita kemudian ada kurang bersama lagi di Juruan lagi di Aspun lagi berkumpul di bersama di lagi di berkumpul bersama dari ini di sekolah sebelum berdiri di satu bank bersama ada orang bagi skam bagaimana apa yang terjadi saat hari itu di bawah kami sebelum menjadi apa kalian